We're going live. Hello. Hello, we're live actually. Hello, test, test, test. Yes, hello Test, now. test, test. Yes, hello guys. Hello. What's up? How are you all doing? Sige, mag-test ta og microphone. Yes, Go on. hello Yes. everybody. Hello. Yes, hello. Test. Yes, hello, test. Hello everybody. Okay. Yes, what's up? What's up? Add followers. Can you add followers alive? Oh, wait a second. Nakay madungog background noise. No. Okay, good. Because that's my electric fan. Unsang level sa mo electric fan? Just one. Okay, that should be fine. Are Hello we everybody. live? Sige, magsugod na ta. Hello, hello, hello. Yes, hi everybody, what's up? Welcome to another episode sa Dili Ni Advice. This is, what episode is this? 147. 147. Welcome everybody. So, how are you? How's everyone? How are we? I don't How know. are you? Kanang uh, bugo ang doktor. Bugo ang doktor Yan ni naman bugo ang mami. doktor ni mami. Bugo siya. Yan naman. Unta ko na siya nagapaminaw dili ni advice. You know what happened? Naibtan siya April 29. Nagpaibot siya ngipon because she was experiencing severe pain in her, a toothache like pain sa iyahang right side of the mouth, sa jaw. Kay murag bagang. Tapos after pag-ibot, sakit gihapon siya. 'Di ba? And she was taking various pills to treat other things like cholesterol and high uric, pero naadto gyapon ang sakit sa iyahang ngipon, and then nag-x-ray siya, and then giingnan niya ang doktor na, "Dok, naa pala ginabilin na white." Ano siya na, for healing." Mo nang giingon, "For healing?" Unsay for healing? That doesn't Basta make no sense. mo na giingon sa atong mama, and then come to find out April 29, tapos unsa na taron, May what? 23? Mm. Napa din nabilin ngipon. Napagudi ay, na-confirm. Oo. Oo. 'Di ba gi-confront na niya ang doctor in the early stages about her x-ray nganong napay nabilin puti, "Dok, unsa na, Dok?" Siya, "For healing na, for healing." Unsay for healing? Yeah, wala ko kasabot unsa ng for healing. Makasapot, makasapot. Never magbinugo kay naka-graduate kag med school. Tapos ay dili di ay dentist, unsa na siya, dentistry. Maybe. Nakapasa kag dental licensure exam. Never magbinugo. Naunsa ka na dentist, lain siya.
Mm. Nasapot ko. Unnecessary pain that would have been gone if it was extracted properly in the first instance. Dapat dili ingon ana. Ngano nag-ingon ana man? Ambot. Ay ra kun mo pag doktor uy kung ana na lang man. I mean there are some kanang wala tuyo di ba naman yung mga ingana di man ta perfecto nga. Di man kay perfect ang AI tao pa kaha, di ba? Pero Mm. kanang let's say wala niya nakita na pay nabili ngipon. Let's say wala gito niya gituyo pero gi ano naman gud siya gi-approach na siya sa atong mama ba, gi-question siya sa x-ray, what is this white thing dito sa imong giibot dapit? Di ba? Mm. Unsa to siya? Ano siya for healing, for unsa na? Unsay for Unsa na healing? mo na igingon sa atong mama, unsa giingon sa imo me, siya giingnan ko nga for healing, unsa for healing? Tapos Gigamitan gidismiss siya. siya og ang mga gigamitan siya og lingo that doesn't make sense. Ako mama po mao ba, okay ra pud siya. Pero mao nang giingon ni naknak. Akong husband ba kaila ka si Nathaniel Blanc. Oo. Ano siya dapat daw usahay ikaw gid daw magbuot sa doktor. Bitaw pod. Oh, 'di ba? Dapat ikaw gid daw kabalo na mo ani, 'di ba? I've shared this in one of our past episodes na nga atoy time na siya nagbuot sa dentist unsay ibton nga ngipon. Maski ang dentist niingon nga kani dapat nga ngipon ang ibton na siya, no! Kani jud ang dapat ibton. Although sa iyang case na mali gyud ang ibot, 'di ba? Kay Nathaniel Blanc. Yan ito Pero ura pod kay ang dentist sa iya ha. oo, pero this time kay ma'am, dapat si ma'am this time siya ang nagbuot sa doktor. Mm. Napay nabili na white sa x-ray. I need to find out what is this. What this is dapat ma-test. Unsa ni siya? 'Di ba? Mm. Napay din nabilin. Unnecessary pain. After she approached the doctor at the dentist na nag-ibot sa iyaha, another 2 weeks or 3 weeks bago siya nibalik kay naagya po ng pain. Imagine having that pain for a month now. Constant pain every single night. Yeah. Imagine. Di ba makasapot? Muna usahay maglagot ko sa mga ano ba, ingani ba? Wala na ko gina-generalize ang tanang doktor ha, pero naadyo'y uban no, ambot unsa tong explanation ato either bugo or tapulan. Dili siya gusto mo entertain sa akong mama. Kay kuan man to, public hospital man to. Dili So, po pumutuo nga bugo. Tapulan jud siguro. Kadang gi-dismiss niya to mama, uli na. Wala ra na for healing ra na, murag anak siguro to. Mm. Dili niya gusto i-entertain, i-accommodate ako mama sa iyahang hinaing, sa iyahang sa Tagalog to, unsa man sa Bisaya, sa iyahang mga kalagut-gut. Mm. Oh. 'Di ba? Saputon mo, ako gisapot gyud ko ay. Gani. Unsa naman ay bagong update karon? Para asa naman na si Mami? More tests kay magpa-schedule siya og another basically it's now surgery. Dili na extraction. Extraction gyapon siya but basically reopening the part where the tooth was extracted and extract another tooth. Unsa man na oy? Gani. Tama jud ang giingon ni Nathaniel Blanc when we were discussing it on your birthday. Mm. Ana Nga si naapay Nathaniel Blanc nabilin. na jud na nabilin nganong magsakit. Nganong magsakit either infection or nay nabilin. Duha ra Gani. gyud na. Mm. 'Di ba? Din napasangilan pa ang uric, high cholesterol. Gipainom pa siya og mga uric uric related na mga tambal and cholesterol related na mga tambal and antibiotics. Well, of course, na antibiotics pero more antibiotics. Kadaghan siya nag 7 days. Gani, lain pod. Antibiotics. Kadaghan siya nag 7 days antibiotics, 'di ba? Lain. Makasapot. Mm. Oh. 'Di ba? Nasapot ko. It's not very pleasant. Mawad-an jud trust ang public sa mga ingani ba? Mga public doctors. 'Di ba? Dili porke nga kanang libre ang serbisyo or kanang dili porke nga kanang kamo ang nagsweldo sa inyo ang gobyerno, you think na kanang ang mga tao na nagaduol sa inyo ha kay kanang si tawag ani kanang Beneath you. yes, and burden para sa inyo ha. You chose that profession, di ba? Isipon ninyo, kanang pwede raman dyan mo
unsa tawag ani mo trabaho or mokuhag course na katong ganahan jud ninyo ba kanang passionate jud mo about. Let's say gusto mo mag-painter, mag-fine arts mo. 'Di ba? You don't have to kanang do frontline services. Like you don't have to face people. Kung mag-fine arts ka, diba? You can be introvert. You don't have to face a lot of people. 'Di ba? O kung dili ka passionate about ka ng mga ana na kanang kailangan nimo kanang mag-serve, especially sa mga tao na nagapangayog libre nga serbisyo, 'di ba? At Lain all pod. times, you have to uphold your oath, 'di ba? Kalain pud ninyo. Gi-approach na good siya, then unnecessary medication pa jud after ato. Because of kay gipasangin lang naman good, why is this pain more than a month now? Kay syempre, nagka-pain siya before pa atong April 29. Bantog ni adto siya atong April 29 to get that tooth extracted, di ba? So more than a month pain now. Siguro 2 months gani siguro na nga pain, Mm. di ba? Asa na kong point? Nawala na ko sa kong point. Amot. I lost my point somewhere. It's there. You'll Nawala. find it. I'll find it. I'll find it. No, nasakit akong dugan. Nawala akong point. Mm. Oo. Kalaoy But pod nimo, anyway, ma'am. gani luoy si mami, di ba? Ay tama, katong unnecessary medication. Kay sige manggog sakit iyahang ngipon or kung sa atong mama pa, di daw siya sure asa ang sakit. Kay tanan na daw, apil na sa right side of her forehead, diri sa iyang ears, dapit, then sa iyang jaw. 'Di ba? So, dili na siya kaingon nga toothache kay humana naman na extract. So ang doktor giresetahan siya, another doctor giresetahan siya og kanang pang uric, pang high cholesterol basig connected daw. What? Kay dili naman ma-explain why is there still pain sa iyang jaw part. Ang ending na pa din nabili ng ngipon. What is that about? Di okay lang man good na nalimtan to. Let's say accidentally or dili intentional na nalimtan jud to nga ngipon. Let's say nabuak ang ngipon ni ma'am during the extraction then dili na makuha sa dentist tong nabilin dito. Whether gituyo or wala. Let's say wala gituyo. Oh. Pero gi-approach man gud siya after the x-ray kay naapay pain. Gi-approach siya ato like after 3 days or 1 week ba siguro to unsa to ingon ni mami. Gi-approach siya katong nga dentist gina siya na naapay white something diri sa x-ray dito sa imong giibtan dapit. What is that? Siya for healing. For healing. Makasapot, no? Mm. Kana na part ang quote-unquote for healing mo na ang makasapot na part. Oo, wala man lang niya check daw na ako. Alam mo, rabi taw siya, alam, basig ngipon ni nabilin, ma'am. Oo. Say manggod kay kanang mabuak ang ngipon, dili ta magkadugo na ba na no, so basig natabunan na visually dili na niya makita. Pwede raman ang kunon lang gud mo imong sayop. Dili kay paabton panimog na prolong ang agony sa akong mama. Mm. Imuharang mama. Sa imong mama, Laoy 'di pod. ba? Oh. Lo siya na pagkababae. Mm. Oo. Sige, let's talk about ang topic na to karon kay about low birth rates. Low birth rate sa asa. Sa world. Sa world. In the world? Oh. Yeah. We will discuss number 1, which countries are having low birth rates right now. Number 2, what are the effects of low birth rates that are already happening in the world? Unsa ngano di ay kung magka low birth rate unsay naa? O sige, ato nang i-discuss, 'di ba? Number 3, why? Why are low birth rates happening? And number 4, the 10 possible scenarios if there are no more births. Kay ganahan kog na speculation section. So naghimo kog speculation section. 10 possible scenarios if there are no more births. Mm. Oo. Sige. Yeah, Ikaw na lang basa. Ikaw na lang basa and then reaction lang ko. Okay. Ay, Tessa, wait. Mm. Ako ang tang i-topic karon kay viral kaayo, trending kayo ang UFO declassified files. Sama na trending. Asa dapit. Ay, kalain nimo.
Walo Si kita. Trump ba? Mm. Si Trump kay di ba complete and full transparency man ang iyang advocacy sa iyang kuan karon, iyang government. Mo ba? I didn't know that. Kining trending kayo, they declassified files about UFOs. Gipagawas gyud nila tanan files. They already dropped 2 bombshells. Number 1, I don't know when, and number 2 kagahapon. Napo sila gipang release kagahapon. The government of United States nag-release gid sila. And that's a fact. Nag-release gid sila files. Of course classified siya before, karon declassified na. UFO sightings and UFO related information. Gipagawas na nila. Tapos dili lang daw kana ang ipagawas na pay daghan. Murag kuan pa to, murag ano lang nila staggered lang nila pagka-release kay perting daghan na daw. Nag-trending sa YouTube, grabe na kayo ang mga content. Mo ba? Wala akong ka-experience sa trending. I'm so out of the loop. Yeah. Maunta to akong topic karon, pero kasagaran man gud sa declassified files kay sightings pa lang to siya sa UFOs. I want to wait for the next update or next drop na aliens na jud siya. Dito ko muna akong gusto i-topic. Sa karon UFO pa lang, so mga orbs, mga video files na release, unsa pa to mga gipang release nila. Sightings of disc looking flying objects, basta na yung mga pictures, UFOs. na yung mga, basta mga UFO, unidentified flying objects. Mo na siya. So dili pa ko gusto ang gusto nako katong mas heavier topic pa katong aliens na jud. Kung na ba sila nadakpan. Kay mo baya na ang speculation sa Area 51. So dili lang sa nato na topic. Next time na. Pag gusto nako alien na siya or abductions. Patay. Kung tinuod. Pero ikaw mo tuo kag na alien. I don't know what to believe. Ako mo tuo kog na alien, sinakdak po mo tuo na alien. Mo tuo mi. Like narcissistic ra kayo kung mag-isip ta as earthlings, as humans, nga kita lang gyud ang tao sa kalibutan, sa universe. Kung kita lang ang tao sa universe, narcissist ra ta. Murag feeling nato kita special kita. No, I don't think so. How many Earths? I don't know. Pero Earth-like planets, I mean. How many Earth-like planets? There is one very, very, very possible na siya. But when we will know that, I don't know. Basta kay tinuod na siya, I feel like that's my opinion. My opinion. Na siguro mga other living things somewhere else in the universe, pero kanang magsugat ta ninyo, mag-interact ta ninyo. I don't know if that's possible. I mean, that might be possible, but I don't know if it's possible in this lifetime. Oh, okay. In this lifetime. Sige, pwede. Possibly in the year, in a century. Ano apata? Ay, dili, bago ta namatayan na. In a century? Bago ta namatayan na, like 20 years ago. After a century. Sure. Bago ta namatay. Lain pod. Gischedule ang pagkamatay. Hoy, nakoy pangutan. Sige, go. Nag-record na ta? Ay, nag-record na ka? Yeah. Okay. First, the big picture. So, more than 2/3 of humanity now live in countries where fertility is below the replacement level. 2.1 births per woman. And okay, let me just stop you there. Okay. Replacement level means the level or the rate where someone dies and one replaces. Mo ba? 2.1 births per woman. So dapat
below the replacement level, siguro kung tulo ang namatay kana 2.1 is low. Mm. So if three dies in a minute, dapat 3 pud ang mag-replace to make it even. 3 dapat ang births. Pero since 2.1 births per woman, mas below siya sa replacement level. And major forecasting work warns that by 2050, most countries won't have enough fertility to sustain population size long term, rising to 97% by 2100, the year 2100, in one widely cited projection. Imagine, 97% ang increase sa low birth rate by 2100, year 2100. So ipasabot. We will not do math in this episode, in this podcast. But 97% seems to me nga murag kuan siya, dako ra kay siya. Hapit Murag na 100%. 100%. O gani, mo lang na atong maingon jud, dili ta mag-math pero mura na siya 100%. Gani. Nya dili ba layo ang 2100? Unsa man taron 2026? Mm. 'Di ba? It's just 74 years away. Hala, buhi pa taa na. I don't think so. 13.8 man ko ron. Plus 76, dili ta mag-math lagi. Gani. Basta kay more than 100 na siya. Tama ba? Oh, more than 100. So, dili yata. Unless tinuod ang ginaingon nila nga makabuhig dugay ang yogurt. I eat yogurt daily. Twice actually a day. Very good. Yeah. Examples of ultra low fertility, well below replacement level. Using a UN World Population Prospects based ranking summary, the lowest fertility areas include Macau, lowest, Hong Kong, and South Korea, all below 1 birth per woman. Sa mukha sa 1 birth per woman, 2.1 births per woman. So, because I don't get it. Mo gani no. 2.1 births per woman average siguro na sa world karon. Pero dito sa mga countries na imong gipang mention, Macau, Hong Kong, and South Korea, they are not the average. They are lower than the average, which is 1 birth per woman. 1 child per woman ang birth rate nila. Diba? Okay. These are often referenced as the extreme end of the global fertility slump. So Macau, Hong Kong, and South Korea. So other countries commonly discussed for low fertility plus aging pressure, even when fertility isn't below 1, many economies face rapid aging plus shrinking working age populations, including Japan, with a very low total fertility rate cited at 1.15 in 2024 in a major policy speech. And OECD analysis repeatedly links declining fertility plus longer life expectancy with the rising dependency ratio and major labor market challenges across advanced economies. Dagan kay kagisulti ang kasabot. Wala sad ko kasabot actually. O sige, next line. Shocking country example. Philippines. Yes, declining and now below replacement. Tinood ka? This Na may one, citations. Nice citations, which is PSA, Philippine Statistics Authority. okay. This one will land with your audience because napay komentar si Kupay. Dili akong prompt mo gud saya. I want to create a content around low birth rates. Mo na yang kuan lain siya no. This one will land with your audience. The audience, paki-comment, nagland sa inyo. Ay, wala pa. Magland ba ni sa inyo? Paminawa. Nagland siya sa ako pag ingon nimo Philippines. Because Nagland siya. the Philippines is often assumed to be still high birth rate.
High birth rate naman lagi, often assumed. But official survey results show that the Philippines' total fertility rate fell to 1.7 in 2025, record low. Oh, so per woman 1.7 births. So kinsang bata ng 0.7. Nganong dili siya 1, 'di ba? Nganong dili siya 1, nganong na decimal man siyang bataa, 0.7. 1.7 per woman daw sa Philippines karon. Oo. Record low na daw na siya. Kaya So atong ang average replacement level is 2.1. so kinsa po ng 0.1 na matay? Based on the Philippine Statistics Authority's 2025 National Demographic and Health Survey, multiple Philippine news summaries of the PSA release repeat the same numbers: 1.7 in 2025, down from 1.9 in 2022, and 2.7 in 2017. So declining yun di ay ang birth rate. It was 2.7 in 2017, 1.9 katong nag 2022, and then na 2025 last year is 1.7. And up to now 1.7. No, 2025 di ay. Kaya wala pa data ang 2026. All right. So, despite of the um, high teenage pregnancies here in the Philippines, Yeah. lowering Despite gihapon ng ato ang birth rate diri sa Pilipinas. high siguro ang teenage pregnancies in comparison to previous years lang na siya. Mao 'Di ba? ba? Ang statistic niya ba gi-compare lang like 10 years ago ang teenage pregnancy murag let's say 100 per year. Then karon 2,000 per year, 2,000 babies from teenage pregnancies per year. Ingana lang siguro ang statistic ato I'm not quoting an exact number. I'm just giving an example. Pero despite ingon ni Kringkay, despite that na high ang teenage pregnancy, low gyapon ang birth rate sa Philippines as of PSA na 1.7 katong 2025. Ngano ka no? Mo Mahibal-an na siya nato ang nga. imuhang oo, mo na siya imuhang basahon in number 3 per number 2 sa ta. So karon nahibal-an nato nga sa according to statistics, naga-lower ang birth rate sa kini nga mga countries. Correct. So mo na ang ato ang nahibal-an so far. Uh-huh. Now, the effects of low birth rates already happening. Okay. Here are 5 real effects you can anchor with examples. O gani, manugo. Manugo pa man siya. Kataon na Miss Copilot eh. Okay. 1. Labor shortages and the shrinking workforce. So OECD, which we don't know who that is, ECD analysis describes a shift from job shortage to labor shortage as population aging accelerates and the working age share falls. So naga-drop ang workforce, ang manpower. Asa? So Japan's central bank leadership also directly links demographic decline with labor shortages becoming a pressing issue. Kuan kanang a simple explanation I can give is why are there OFWs? If there are no labor shortages, why are they hiring Filipinos? Why are they hiring people from outside the country? Why so- are they allowing migration to fill what? Population, labor shortages. Tama? Oo. You don't need to be a statistician or a statistics person to understand that. Diba? Gani. Gani. Oh yeah, pressure to extend working lives or raise retirement ages. Ayaw Okay. na basahan ng the rest be kay it's so gibberish.
kanang ihang explanation ba mga an OCD pensions president. Ako na lang mag-ingon sa imuha example. Mm. Sige. Pressure to extend working lives, raise retirement ages. Ako nabalaan recently ba, ang Australia di ba I'm researching Australia, Ireland, kay sinaknak nag-apply dito, nanagod Mm. nag-research ko, and I just knew na ang ilang retirement age is 67. Taas. Oo. Diri, 55 sa Philippines. You can retire at 55. At least for the government, from a government position perspective, teachers or government employees can retire at 55. That's what happened to one of my husband's uncles. Nag-retire siya tong 55 siya. Ano ba? Mm. Pero sa Australia di ay 67 ang retirement age. Gani, no? And that's, I think, what I can link to what you said nga pressure to extend working lives and raise retirement ages. Mm. Kay if they retire early, mas magka-shortage ang labor. And you're gone from the camera again. And you're back. Yes, I'm back. Hello. Okay. So, muna siya ako maingon. Mm. So, dapat mas dugay ka mo hawa sa workforce kay walay enough people to work for the companies. Oo, ang ana. Onya, pension plus healthcare fiscal strain. Fewer workers supporting more retirees. Ay, Yes. no. Kay Oo. ang mga nagabayad sa mga retirement pension, ang nagabayad kay ang existing workers di ay. Workforce. Oo, the taxpayers. Mm. Oo. Dili na And- sila kasugakod. Not only taxpayers but pension payers. Like right now, we're paying our pension, di ba? The workforce, like the millennials, the Gen Zs, Mm. if they're working already, Gen Zs and Gen X. Ay, ang Gen X karon senior na eh. Ay, senior na ang Gen X. Ay, uno. Ay, sorry. Sorry. Wala ko kabalo. Ano na lang, sorry kayo. Di Millennials. kay atong mama, senior niya, millennial ba yan atong mama? Dili, millennial, Gen X. Ato mama. Oh. Gen X, Gen X ba to mama? Oh, nagpataka ako. Pero borderline siya, Kring. Nasya sa borderline Gen X. Nasya sa tigulang sa Gen X. Okay. Oh. Gani. Oo. Pero, di ba, ang mga batanon nga nagatrabaho karon, nagabayad ba silang SSS? Mm. Di ba? Nagabayad tag tax or SSS pensions. Who's paying the senior citizens pension now? Di ba kita ang mga batanon? So if there are fewer people working, then magka-problema dyan ang gobyerno. Or kinsa man ang manage sa pension sa kalibutan sa ilahang mga tig isa-isa ka country. Kung kinsa may naga-manage ng pension, mas maglisod na sila sustain. Mm. Gani, no? Asa man ta mga pambayad aning mga atong pensioners? Ilahang problema. O gani. Oh, good morning sa Next. ato ang mga viewers nga si Wafik ang ay Wafik Blanc di ay. Good morning from Cotabato. Naingon. From Naingon Cotabato, ang New York. Naingon ang, basta. Hello, good morning ni Mudra. Og kang Nathaniel Blank. Basta above average among contribution ni Darling. Ingon siya. Above Ngano man average nag-ingon siya na? Ngano nag-ingon siya? Di nga nag-ingon siya. Basig joke na ba? Wala ko kasabot ano. Dapat i-explain. Dapat imuha na siyang i-comment. Why are you saying these things? Explain Gani, yourself. Uli nung tanong. Pero in fairness, wala po yung tanong sa to after nag-podcast ha. Gani no. Kisa may nag-ingon nga, kisa may nangutana ani, wala may nangutana ani. Pero nag-podcast ta. So, fair lang po na imong comment diha, Nathaniel. Oo. Gani. Tapos, next. Slower economic growth or GDP
per capita headwinds. What is headwinds? And what is GDP? Remind me what that is. I don't know. GDP is Ang go income, darling. go darling. Perfect. Pero kani siya, it makes sense man jud kung walay workers, di slow inyong economic growth. Kisa di man narbaho sa inyong mga businesses. Gani no. Ang GDP kay Go mao darling. kana ang Perfect. income sa Osaka country, I think. I don't know what it stands for. Pero Gani. mo yata Ako, na ang income. basta makabasa kog mga inganino OECD, GDP, IMF, mura siya mga alliance sa akong 3-letter, 4-letter words mga alliance ato. 0FG, IMF, TXW, mga ingana. Mura siya mga alliance man ni sa game ana. Next. Ano na ka, oy? Hindi, nagibasa na ko in my brain. Financial stability and asset market effects. Housing, savings, investment patterns. Unsa explanation na niya? Financial stability and asset market effects. The European Central Bank's Financial Stability Review notes that lower birth rates and longer lives can reshape the real economy and financial sector, creating potential financial stability concerns that require policy action. Wala siya example, nala siya explanation that I don't know what it means. I think an example that I can give is kanang there will be no more reselling of homes. Kaya wala mo palit. Bitaw, that actually makes total sense. Sa real, di ba mura Japan ba? Sa Japan, we've seen some videos that some houses are abandoned and they're selling it really, really cheap. The government is desperate for someone to live there para na ay population diha na town or something. Pero nobody's going there. Like, nobody's even buying it. Maski ihatag for free, walay mo adto. Ing ana nga desperation ba? Like, the housing will have crisis. Kaya syempre, barato siya no, naisip nimo or malibre siya. Kadugayan, kung mawala dyan ang mga birth rate or births. Oh, mo Kung barato walang sa birth, siya, mo barato sa you can live anywhere, right? You can live anywhere. Mm. Uy, nalang ko i-example. Naku, i-example. Di ba nagkatanong ko The Handmaid's Tale sa una? Mm. Mm-mm. Sa The Handmaid's Tale, mo man na ang ilang premise, Jod. Mo dyan na ang ilahang, kung nagkatanaw mo, ana, kabalo na mo. Pero sa wala nagkatanaw, ang The Handmaid's Tale is an American show, American series nga. Ang topic, Jod, ana, is around no birth rates, no births at all. Okay? So, post-apocalyptic na siya, dystopian world na siya nga pagka-show. Kabalo ba kang ang housing sa ila, kataunan kay i-assign ka sa kang balay. Okay. Dagan man kay balay kring. Dagan kay balay. So i-assign ka kani imong balay ana. Magpili lang mo like 1 2 3 go ana kana imong balay. Ini mini mini mo kana imong balay. Ano? Ang ano Okay. didto kay Uy, tungod sa kadaghan og balay. Sa Manila, apparently, daghan kaayo og condominiums that are left unsold. Nagsige Oo. sila build og condominiums, build. Pero walay But no nagapalit. one's buying. Yeah, no one's buying. Oh, Wala na topic na bayan nato na. oh, Na-topic na nato na. oh. Tinuod. Oo. So, mao ka na ang Kay- effect. Mo ka na ang effect. Like, ang investment sa real estate, like you built something and then no one's buying it, that's a strain on the investor's part. Bitaw. Kay unsaon nila pagkuha og balik sa ilahang kwarta kung wala na balik ang Wala na. ilahang investment. Yes. Gani. Pero naisip ni mo, marag gamay tiny bit of positive ng kanang low birth rates no kay makapili di kag balay nya libre lang. We can live anywhere we want. Yeah, we can live anywhere we want. Ano di ay? Pero mag-useless din na siya tanan. Kaya kung post-apocalyptic na siya nga scene, na
you don't have food anymore. You may have a mansion but you don't have food. Like you have to fight for your food. Oy, Tama? dili gyud ko kalimot sa commercial ni Manny Villar sa unang panahon nga midagan siya. Ang buton sa tuyang Uh-huh. gidagana. Di baling magdildil ng asin, basta may sariling bahay. This is it. Low birth rates is the answer Oh, to Manny Villar's advocacy. Tama? basta may sariling bahay. Kaya balo ka no, dili gud ko ka-relate ana sa una. Katong time na bata pa ko na nakita ko ng advertise. Ano ko, di ko magdildil lang kasi no, bahalag ako'y balay, basta kay na ako'y pagkaon. Pero kay balo ka no, the more I mature, na-realize na ko, hala ka no, mas maayo gid ay na kay balay, bisag wa kay makaon. Tinood na siya kay kung wala kay balay pero na kay makaon, murag dili ka secured. Mm. Wala kay safe space, wala kay perminti ka anxious. Mm. I mean, kung wala kay food, ma-anxious man pug ka. Pero which is more heavy? Ma-anxious ka wa kay balay or ma-anxious ka wa walay food? Mas dali i-solve ang walay food. At least you're comfortable in your own home. You're hungry in your own home. Gani, and you can drink water from the tap if you're really, really zero. If you're really, really zero. Mm. Oo. Ana, good. So you can Nag-explain drink na water from the tap. Nag-explain na si Nathaniel Blank sa iyang joke. Ako sa di ay. Kailangan ang ako mga comments ba, kailangan ako i-refresh jud ang live before I can read them. Ala, I kalain can't na. read any comments. Yeah, I can't read any comments. Kalain baguda na. Ana siya, Ah! birth rate ang contribution naman ni Darling. Ay, oo. Dili mi ninyo pwede i-appeal sa statistics. Because I am a 5 per woman. 5 birth rate okay. per So, woman. na-gets na nako ang 2.1 per woman. So, kada woman na ay duha ka anak. Hala, karon pa niya nag-get. Karon Oh my pa God, na- ilabay. Kaya ang pagtuwal. So, nag-expect sila na kambal ang tanan mga anak sa mga woman. Ala ka, karon pa na. Pag ingon ako 5 per me, 5 per myself, nakasabot ka. Wala. Wow, kasabot sa imo. So ako, kay usara man akong anak, below average ko. Kay ang average, kay 2.1. No, the average now in Philippines is 1.7. So below average ka. Ay, tama ka. Pero mali lang imong number. 1.7 ang average karon sa Philippines. Pero tama ka, low birth rate ka. 1 ramang ka. Ay, low birth rate ko. Di ay ba? Unya ikaw, kay tama ra jud di ay ang giingon ni Nathaniel Blank, kay above average ang inyong contribution. Kay 5 inyo. Oo. 'Di ba? Ala ka no. Okay, karon pa jud ko ka-gets Uy, ay. nade ko'y I don't know if this is true. I don't know if this is fact. Mm. Pero naadoy study gibuhat ang unsa to somewhere university or what basta video mo gud to, I can't recall, na agi lang siya sa kong feed. Na study gibuhat ang somewhere nga Ang somewhere. ang somewhere nga pag stress times mas daghan ang birth rate sa female children. I mean daghan ang birth rate sa female children. What? Daghan ang mas daghan maanak na babae. Di ay ba? Oo, kay for example katudang World War II, unsa pa to atong naay earlier pandemic, na atoy earlier nga pandemic niya, unsa pa to na mga basta naay mga war kuntahay, mas daghan maanak na babae. Dili daw na ma-explain sa research lang to pero there are no conclusions, pero ang theory lang kay if ang babae stressed kay mas mo produce do sila og ang ilahang biological process sa imuhang bali ang imuhang lawas daw as babae mas mo lean towards babae imong anakon kung stress daw ka or Uy. imuhang community kay stress. Na ako'y nabasa, nga sa lalaki daw na ang magikan ang gender. Kay ang babae,
naka-store Mao na. gani wa pa man ko nahuman. Wa pa man ko nahuman. Unsa di ay? Kay stress daw ang lalaki. Sa Sige, lalaki padayon daw tayo mo storya. magikan. Ang Padayon. gender. Kay Oo. ang babae kay sukad pa sa iyahang sukad pa na naanak ang babae. Naana na ang egg cell sa iyahang kalawasan. It's everything is there. So ang lalaki ang mag-decide. Murag ang biology sa lalaki ang mag-decide kung lalaki o babae ang ilahang ma-produce. So, in other words, kung stressed, mao ba? So, kung stressed ang community, mahimong babae ang mga anak. Kuyawa na, oy. Nya wala tay answer, Di, ana. mas taas lang daw ang birth rate na babae ang gianak. Mao lang na ang female babies. conclude nila. Oo, mo lang na ilang na conclude. But there's no explanation, murag ana ba? Di ay ba? Okay. Murag theory lang nila kung stress daw ang community, babae daw ang ma-produce mas high likeliness, murag ana ba? Murag ana. Ay, padayon na ta. Asa naman ta? So why low birth rates are happening? People delay or avoid childbearing due to economics, social norms, and opportunity costs. Ay, kay ngano. Di ba nag-rise ang mga dinks? You know what dinks are? Double income, no kids. We have a full episode just describing dinks. Lain kaayo paminawan ng dinks. But anyway, kay dili sila gusto magkaanak na tungod sa economics. So, sa unang panahon, I think in the olden days, there are so many trad wives, housewives, home carers, homemakers. Kana ang sole purpose sa babae is to take care of the home and the husband and the kids, di ba? Only because they can afford to do that. Part of the reason is they can afford to do that. Kaya kung isa na ang magtrabaho sa household, ang lalaki lang na trabaho, it's fine. They can afford a home. They can afford groceries. They can afford gas. They can afford electricity. They can afford everything. And they can even save. Diba? On a single income. Oo. Sa unang panahon. Diba? Can you imagine people buying kanang dagko kayo yuta sa unang panahon? Dagko kayo lang mga balay. Oo, dagko kayo lang mga balay. And baski pag gamay ang balay, pero dako ang yuta. Naaying ana. Basking diri sa Davao makakita tag ka ng mga old properties diri sa ato ang poblasyon. Naay ka ng mga places diri nga naay old na nga balay pero dako kayo iyang yuta. Murag not normal ba kay ang normal karon is 100 square meters, a square super small lot. Mo na ang which normally gina-sell. Oo, pero sa una murag mga 500 square meters. Ilimahon ka normal. 'Di ba? So pero karon ang mga babae kung magminyo sila, murag dili man pwede nga ang lalaki ra ang mag-work. Dili pwede. Dili man ni, wala mo gina-generalize. 'Di ba? Kay naay mo ingon dia, afford man na mo. Is akong bana ra man nag-work. Kay seaman man imong bana, ma'am. Hilom. 'Di ba? Kapitan man imong bana sa barko, paghilom. Ayo pag 'di ba? Kaya man sa akong bana, ma'am. Bay kay congressman man imong bana. 'Di ba? Naman siya mga something. Something. I'm not saying anything. I'm saying something. Gani. Maka-afford. Pero karon as a middle income family, kamo, dili pwede isa ka income. Kay kung maisa atong income, diretso poor atong status, poor. Poor level. Poor. Kay kung dili mag-work ang isa sa ang duha sa magtiayon, imbis na middle income earners mo, naa mo sa poor level. Ingana ang level. Especially now nga ang gas kay wag gyapon nagbaba. Naagya po sa 70 plus. Unigara na gid sila, wala gid nila ginaog. Wala na gina mo naog, guys. Ayaw na mo pag-asa. Mao na gyud na siya, nigara na man gud ang kuan ang mga
tag-iya sa gas. Ay, mas dako ang profit, mas mabuhi ta. So, wala lang. Nasad lang ko. Mm. Because they're But taking on the other advantage of news, the people. of course, people are evil. People can do evil things, and if they can take advantage of everybody, they can. Yeah. Mm-mm. Mm-mm. Speaking of gas prices not going down. Did you know that the dollar has reached 62 at one point? I didn't Let's know check the that. dollar now. Check it out. 1 USD 2 PHP. Oh, right now it's 61.59. Maabot na tag 62, guys. Yep. Record low na gyud daw ning mga ingani 61 plus. Record low na siya. Like never before in the history. Sa una kay katong sa unang panahon tong bago pa ko nag-VA around 2015, 2016 bago pa. Mo dyan akong first I only say VA but I think na mag-correct sa ako. I understand the context no, ang VA is virtual assistant. It means executive assistant, 'di ba? Mm. Pero it doesn't mean na VA imong work kung software develop. Pero I'm just generalizing, murag Colgate ba? Murag Colgate. Colgate gani og Coke. Ang Colgate ug Coke, maski ang gipalit nimo kay 7-Up, Coke or 7-Up, Pepsi, Coke imong tawag ana. Gani. Murag ana ba? Mm. Maski gipalit nimo Close Up, Colgate imong tawag ana. I'm just doing that as a Bisaya person or Filipino person. So, katong first pa ko tong bago pa ko nag-VA, nagawish-wish ko sa una na ako'y post, makita na ko sa akong memory sa Facebook. Ang memories ako sa Facebook, unta mag 50 ang dollar. Ay, 62 naman gani karon. Ang gani. Buang man day ko no tanawa na 62 na yun. Tanawa. Ikaw jud Ako'y ang naisala sala. ana. Mm. Gani. Kalain ako. Next. It's your fault. Rising Gani, sorry. costs and economic insecurity. An economics explainer emphasizes economic restructuring and the modern inversion from overpopulation fears to concerns about declining fertility and aging workforces. I didn't understand what I just read. Next na to, okay, we already talked about rising costs. Education, women's workforce participation, and shifting life goals. A major reproductive medicine association notes research pointing to education or work participation among women. Dugay naman eh. Changing societal expectations and economic pressures as forces behind failing fertility. Oo, kay na may access ang mga babae sa education and work, 'di ba? They get fair wages, equal sila sa men in the workplace, ana ba? Or maybe even leader sila silang workplace, men ang ilahang mga trabahante, ana. Because we have access to that now, mas busy ang babae. Mas na sila participation sa workforce. So, mas priority na nila ang magpaka-career woman. Kaysa priority nila ilang careers kaysa maging homemaker, kaysa mag-anak-anak-anak. Oo. So, muna ang dahilan. Nga, Isa sa dahilan na low birth rate. Kay nanarbaho na ang mga babae. Gani ka. Gani. Okay, I get it. Delayed marriage or partnership and cultural work family pressures. A policy roundtable summary on East Asia highlights how norms around marriage and work dissuade family formation and how delaying marriage can directly reduce fertility in contexts where childbearing is closely tied to marriage. Okay, kay kasagaran sa mga tao karon kay kanang murag dili na magdali. Dili na nila priority ang marriage. Sa una, ang mga tao sa una kay mga 16, 17, 18 pa lang kay magpakasal na. Murag lola ni Nakdak, di ba? Ang sa tong edad 12. Ha? 12 ba to? Lola Waning. Tama ba ko pang? 12 ba to siya? Kanang pamanhikan. That's too young. Oo. Nagjulin pa daw siya sa gawas. Gitawag daw siya niya.
Nanaday ng kuan na malayi. Hala ka, unsa man na? Sa unang panahon, in the olden days. Pero The olden karon, days. tungod kay gina-delay na sa mga couples ang ilahang because childbearing is closely tied to marriage. Meaning, ay sila mag-anak, mao na ilahang decision ba? Mag-anak ta kung kasal na ta. But gina-delay man nila ang marriage kay tungod na sila priorities nga lain, for example, career, mo na nga pag abot sa panahon na gusto na nila magkaanak, dili na kay lisod na, 'di ba? You get it gets more difficult to get pregnant when you're older. Ganit. That's it. That's Oo. biology. 16 daw, ana si Nathaniel Blank. Ay, sorry, daw siya. 12 na ako. Grabe mo na 12 na ako. Pero nako'y nadungog 12. Asa to dapit? Kisa tong 12 pang. Naay 12 sa inyo. Pamilya nga na ano. In the olden days. I don't wanna be wrong. I don't wanna be wrong. Good morning, di ay hala. Hello, Nigel. Good morning from Iloilo. Hello. Good morning. Maayong buntag ni Mudra, Nigel. Og hello kang Eden. Good morning. Hello. Good morning, guys. Kabalo ka ng Iloilo. Kanang maglibog ko ba kung unsa ilang tungod manggod na atay nakaila ba? Natay nakaila nga Ilonggo kring na ka-work nato sa una. Pamilya na to Ilonggo. Dili, I know, pamilya na to Ilonggo. Atong side sa atong grandmother, puros Ilonggo o lolo. Pero natay naka-work Ilonggo. Diba? Not recently, but in the recent years, katong before ta nagka-workmate tag Ilonggo, then nangutanat ko sa iyaha kung kasabot ba siya Bisaya, siya dili daw. So he prefers that we talk to him in Tagalog. Mao So ba? naglibog I don't remember. the Ilonggo workmate who had the letter R. Unsa man na siya, uy? Ay, okay. Ay, oh. Diba, na-remember ni mo, dili ko kabisaya sa iyaha, dapat Tagalog, kung mag-meet, good nga kita lang, like in a video call. O, katong time nga nag-team building ta, di ko kabisaya sa iyaha, only because he requested na mag-Tagalog, kay di do siya kasabot og Bisaya. So, naglibog ko, kay naanapog ko'y nakailang nga Ilonggo karon sa akong game, kasabot do siya Bisaya, so naglibog ko. Ay, depende ra sa pamilya. Mao ba? Naglibog jud ko. Depende Naglibog sa siguro sa region kung asa sila namuyo o sa ilahang Sa bagay. pamilya pod. Sa bagay. Sa bagay. Nabay comment rin si Eden Blanc, ano siya, ang grand lola sa akong amega kay 14 years old na minyo. Diba, normal na siya sa una in the olden days. Bata pa kaayo. I can't imagine. Yeah. Next. Asan ako? Contraception and family planning access and preferences changing. UN population materials highlight large increases in contraceptive use over time, which is good. A key driver of fertility decline globally. It's good. I said it's good. Kay daghan kaayo taog ka ng below. Sakit. Oh, No, daghan sakit. Daghan og I was gonna say daghan og below average family nga dili maka-afford og family dili maka-afford mag kids, and now they have access to contraception, and that's good. That's good now. Pero kung nagatanong og The Handmaid's Tale where that world has no birth at all, and they literally kill to have a child. If they know you can give birth, if they know you're fertile, a fertile woman, they will kill for you. They will ilog you. I don't want to watch that ever. I never have. I never will. 10 possible scenarios na ta. If there were no births. So, unsa na ni? Handmaid's Tale
scenarios na ta. Post-apocalyptic scenarios na ta. Ana si Nigel, kadali lang. Ana si Nigel, always po ako nakikinig sa Spotify while doing chores. You know what? That is perfect. That is Yeah. why we have this podcast. So we have something to listen to while doing chores. That is the most perfect scenario, Nigel. Thank you so much. Asa na ta? So this section is inherently speculative. Ako si Copilot nag-disclaimer siya. But we do Di have... ako man nag-ingon. Ay, Ako ikaw man di, nag-ingon ay. sa iya ha. Ay, Oo. ikaw. We have to kanang create scenarios. Okay. Oo. Okay. So, ana siya. So, ang iyahang disclaimer kay, this section is inherently speculative, but we do have credible demographic thought experiments. A well-cited expert explainer says that if births stopped entirely, humanity would likely be gone within about a century, since few live past 100, and societal systems would collapse earlier due to missing workers. Okay, here are 10 scenarios. Number 1, immediate silent maternity wards shock. Hospitals retool. OB wards shrink. Baby product sectors crash. Nay example na anak karon, it's happening now. Mo It's ba? not just a scenario, it's happening now. Mo Okay? So, one example is sa Corona Regional Medical Center. Ambot asa ni? California di ay. They announced that they will close the maternity unit after a decline in the number of births, with a closure scheduled for January 30, 2026. So human na, nag-close na sila. Alam niyo, sa mo na mga anak? Asa man sila mga anak? Siguro sa ER and surgery room. Kanang general surgery room. Basin. Kaya wala na yung OB ward. Or maybe they shrunk it. Maybe they moved to a smaller space. So is this a rural hospital? I don't know. Okay, Regional Medical Center man siya. Corona Regional Medical Center. Inland Empire. So basin na ani sa rural una. area. Ang una man jud maapektuhan kung nay low birth rates, ang tanan rural areas man jud. Kay people will lean towards moving to bigger cities man good for work. Mm. 'Di ba? 'Di ba? Kay 'di ba? Daghan diri sa Davao City, dili gyud diri taga Davao City. Daghan sa ato mga silingan nato sa ato ang syudad like Tagum, Panabo, Davao, Digos, Davao Oriental, ang mga munisipyo dito, Banay-Banay, Govgen, sa Lupon. Mga taga dito nga ning graduate nag college, mo try sila pangitag trabaho diri sa city. So that's why ang atong mga rural medical centers or hospitals may una maapektuhan if wala na joy births. Sa ating mga karatig bayan. Oo. Sa South Korea, ang example kay kuan, delivery rooms closing one after another. And the hospitals that are capable of deliveries disappearing, especially outside major cities. Una lagi maapektuhan ang rural areas or bukids or provinces. Diba? Wala siya. Sa Japan, daghan na siguro ang nag-close sa Japan, no? Ng mga maternity wards, closures. Naday ko'y nakita nga video ba sa Japan. Naa sila'y town na tanan lumulupyoan ang town kay puro mga tigulang. 70 years old ang pinakabata. Daghan kaayo og area sa Japan. We are seeing the effects now. Like scenarios, they are not scenarios anymore. They are happening elsewhere. Nakahitabo na siya dito na mga lugar. Ana good. Next. Education system contraction. Schools merge or close. Universities compete for fewer youth. Teacher labor market whiplash. Hala. Na example. Ang isa sa mga kindergarten sa Yamanashi sa Japan,
kay gihimo na lang movie theater kay wala na yung manulod na kinder. Wala ka na? Oo. Nanapo ko isa nakita na video nga sa isa ka taon sa Japan gyapon ni nga instead of kindergartners na mag-attend ana nga kindergarten school, ang nang-attend ang mga ang mga adults dito sa community. Mura ganitong mga senior dili lang ko sure senior jud to pero naay mga kanang adults na dito lang eskwela sila sa kindergarten participate sila with the few kindergartners there. Naa dyo'y kindergartners, pero sa kagamay nila naay nag-appeal na mga adults na nag-attend ato nga kindergarten school. Nakakita ko video ana. Kuya mo. Sa Japan gihapon, no? Low kayo ilang birth rate sa Japan. Oo. Ay, I tama. think- Nakoy nakita nga meme. Sa South Korea, di ba, isa sa itong mga examples, South Korea low birth rate, that they had to CGI a baby in the Squid Games series. Is that true? Because I didn't watch Squid Games. Wala ko nagtarog Squid Game 2. Pero Squid Game 1, yes. But I didn't notice a baby. I don't remember any baby. Or I don't remember the show at all. Meme ra to siya, so I don't know if it's true. Okay. Anyway. Di ba, Louie, Anyway. no? Asa na to? Workforce cliff. Labor shortages intensify as each cohort ages out. Essential services face staffing crisis. Okay, kay wala na may manarbaho. Kay nanigulang naman ang mga tao. Yep. Retirement becomes a moving target. Okay, since wala na may manarbaho, muatras ang retirement age. Like Australia. So retirement ages rise and retirement shifts from a life stage to a privilege. So eventually, manarbaho na ka forever sa imuhang katigulangon kay Kay dili nakapaundangon. kay ang mga datu na lang siguro. I don't know. I don't know. It is now a privilege in this scenario na mag-retire ka. Oo. If you are allowed to retire in a scenario where there are no more births, then that's a privilege. Kay not everyone will be allowed because they need you to work. Oh, Gani, no? saan man na? Gani. Saan man na? Gani. Ana, ang Nigel said something here. True. Dati sa batch namin, pag grad sa grade 6 is 80 plus pa kami. Karon na year, ang nag-graduate na lang is 22? Oh my God. They are seeing the scenario in real time. I think we can still see in our Uy. I think we can see in our lifetime kring maabtan nato ni ang really really low birth rates and if you are the kind of woman that can get pregnant, you're fertile, you'll be a highly valuable asset of the government. You'll be paid in you'll be highly paid and kanang given a lot of privileges. You think? So maybe the privilege there would be kay karon diri sa ato kay ang unsa ni maternity leave is 1 month lamang. Sa uban countries 1 year gani. Pero diri sa ato kay 1 month lamang. So kung maka-experience na ni ang Philippines og effect sa low birth rate, patasaan nila ang benefits or padak-an nila or padaghanon nila ang benefits sa mga anak. Actually, basin gani dili na nila patrabahoon kung moabot gyud ang scenario nga no birth post-apocalyptic na ta. Dystopian na ni. Wala na joy Dystopian bata. scenarios na ni? Okay. Dystopian scenarios na ni. Kung babae ka niya, kanang dali ka mabuntis or kanang fertile kay ka nga babae, dili nakapatrabahoon sa gobyerno. You are given that privilege. All you need to do is give birth every year. Or
Not even every year, every 9 months. Oh my God. Di ba? There will be a year na kaduha ka mga anak. Kay what if na buntis ka last year and then nanganak ka og January, di manganak na pug ka karong November. Pwede na siya. Lain na, no? Oh. Pwede na siya, guys. So, pwede na siya may tabo if magka-senaryo gyud ta nga walay bata, walay manganak. Mao na siya ang may tabo. Next. Wala paghihapon ko ka-move on ba sa ako ang understanding ka kanina na 2 and 1 births per women is like kambal. Wala pa ko ka-move on. 2.1. 2.1 births. So, okay. Whatever. Anyway, asa na ta? Automation surge. Societies attempt to replace missing workers with AI or robots. Some sectors succeed, many don't. Oh, this is a logical response, but not guaranteed. Anchor the labor shortage driver. Kaya wa na may manarbaho, so magrobot na lang mga tao. But I believe not every job can be replaced by AI or robots. Especially if kanang about mental health na nga work. Unless lagi masentient na ang AI. Like katong with feelings na gyud siya. Like si Vision sa Avengers na in love na siya kay Wanda. Ay, di ay Kung ba? kana. Oo, si Vision, AI ra jud na siya kring gibuhat ni Iron Man, nahimo siyang sentient. So nagka sense of self na siya. Oh. I'm not your tool anymore, Iron Man. I am my own self. Ana na si Vision. Yan nagkasila ni Wanda. 'Di ba? Di ay Nagkasila ba? ni Wanda na in love sila sa isa't isa. So kung maabot na nga panahon nga na nahimo si Vision sa atong dystopian world nga wala joy babies, then tanan jud na jobs ma-replace. Tanan, even psychiatrists and psychologists and therapists. Well, dili pa Kay- ta kaabot dira. Ay, Ayaw kumpiyansa. Ayaw lagi kumpiyansa. Kanus araman to ni gawas ang ChatGPT. Kanus ara, be? Kanus ara. 2021? I don't know. Oh, unsa pa man taron 2026? Daghan na kay siya mabuhat. Kagahapon, let me tell you something. Kagahapon, ako'y work, di ba? I was solving a problem sa akong Google Sheets. What I need it to do is to access a Google Drive folder and list all of the files. Bali na ay Google Drive folder. Kana Google Drive folder, daghan kay files da kring mga 1,000 plus. Yeah, in that Google Drive folder, there are subfolders. In the subfolders, there are multiple files. So, mo nang ingong ko 1,000 plus ang files. I need Google Sheets to list all the files that are only in .mp4 and only contain the words long form, short form, and trailer. Kana lang na mga words. Liman ka i-list, gusto na ko ipalistanan files. Pero i-filter pa jud na only containing the words in the file name na long form, short form, and trailer. I did it. Amazing. With Copilot, naghimo mig app script sa Google Sheets, naghimo mig app sa sulod sa akong Google Sheets. It's called YouTube Tools. So nakahimo kog app kagahapon. Hala, amazing. In one afternoon, I made it. Pero kato nga project, wala pa ko nahuman because the next thing that I'll ask Google the next thing that I'll ask Copilot is to get all the .doc type of files, access the .doc, i-read yun niya, then take the descriptions of those documents in the Google Sheet cells, isa-isa. And you know what? I also did it yesterday. Wala pa na human day ko ato. Tama na remember na ko na human ako nakagahapon. It's another app. Ba? Hala ka no. Oo. Pero wala pa ko naman nga project. More big project mo na siya. So I was not done. Pero imagine I can do that in one afternoon. That app, I made an app.
it's called, I called it YouTube Tools dito sa Google Sheets. Inside Google Sheets, I made an app. So nahuman ako to nga project. Anyway, usa pa tang tuiga ron 2026. Kung niingon ka ang ChatGPT ni gawas ng 2021 and it's now 2026. What happens in 10 years? What can AI do? I wish I can do my laundry, fold my clothes, cook dinner. Gani. Hala ka no, damgugod na ako no kagabi eh. Kay naay naga-prepare og food para sa mua. Munya initon na lang. Unsa man na? Tao o robot sa? Tao, it's a team of chefs that prepare food Ay, wow. for me. Ay, wow. Mutuogod ko na lots of money can cure anxiety and mental health. Ay, money can buy you happiness. Oo, mutuo ko ana. Oh, Oo, mutuo ko ana. I believe that. Paano Mm. pagpapalit unta kog mga butang? Whoever said money can't buy you happiness, give me your money. Gani no? Usually ang maka-experience kay katong sobrang nakadato, moingon og money can't buy you happiness. Because they already have a lot of money and somehow they're still sad. So dili na money ang problem niya. There's something else that's happening. Okay, next. Anyway, where were we? Pension plus healthcare breakdown risk. Fewer contributors, more elderly costs. Governments face hard rationing choices. So mo to nastoryahan na to kaganina. Okay, wala Ang na yung pension- magbayad sa mga katigulangan. Oo, ang pension is, di ba perpetual man ang pension as long as you live. Yes. As long as you live, you will be given pension. So if there are no workforce, wala na ibatan-o na magtrabaho. There is no way to sustain giving pensions to people that are still living. Ganun, no? Economic shrinkage and managed decline, smaller markets, changing consumer demand, and potential long-run stagnation. Na-discuss na po na to na ganina, na dili jud maglisod jud og improve inyong economy if walay manarbaho. Og wala na This is mamalit. This is why ang ilaha yung the life of a country are the middle income earners or the workforce. Ang middle income people ang number one nagabayad og tax, the major tax contributor ang middle income earners as a whole na ha. Di kay na makadungog man gud tag, for example, Philippine Airlines owe the government 1 billion in taxes. It sounds very big, but if you compare it to as a whole, ang tax nato as middle income earners, kung kitang tanan ato nang itibo, mas dako pa jud ta sa 1 billion. Mas dako atong makontribute. So if wala na workforce, wala. Unsaon pag-grow sa inyong economy? Basig mo gamay inyong economy pod. Shrinkage man. Katong akong ilong. Okay. Anyway, geopolitical and migration tensions. Countries compete for workers via migration policy. Social friction can rise. Actually now, maglibog ko. Di ba naanay low birth rate ang Japan o Australia, South Korea? Pero they want to preserve their culture, so they don't want migrants. They don't want migrants. They don't want. More siya racist in principle ba? Kanang dili ka gusto nga na ay migrants kay masagulan ang inyong culture Ang inyong bloodline? Oo, or naay mag-adto dito nga dili ayon sa inyong traditions ana mga ana. 'Di ba? Pero naga-decline inyong workforce. So how do you solve that? Like i-explain sa ko unsaon na ninyo pag-solve kung dili mo gusto migrants kay racist mo. 'Di ba? Don't come here. Labi na kanang kring kanang kung magbasa-basa ko kanang mga groups kanang kutay sa Canada. For example lang niya sa Canada.
Di ba suko kay sila sa Indians kay naay viral photo nga unsa to University of somewhere in Canada nga nag-graduate ang unsa to batch putay let's say 2025 batch 2025 graduates in University of Ontario. Kutay ingana ba ang viral na photo na ko nakita. Pero ang picture puro sila Indian. Ay, di ay ba? Ang facial features nila puro sila Indian. Mm. Tas dagag na nga tawa, and then nag-comments, nag-trash talkay. 'Di ba? We don't need you here, ana. Pero maglisod mo. 'Di ba? Wala mo'y workforce, mo na nag-allow mo nganong na mo'y migration policy sa inyong country. Nganong na mo'y law that allows migrants to go there. Kung dili mo gusto, tanggalan ninyong migration policy ninyo. No migrants at all. 'Di ba? Kung dili mo gusto, pero naglibog ko kay gusto nila og workforce, pero dili sila gusto og unsa ba? Naglibog ko sa inyo. Unya, ang Japan, dili sila gusto og migrants, pero they are allowing foreigners to buy houses. That's what I saw in one of the videos. Gani, maglibog ko ba sa ilaha? Maglibog ko sa ilaha, ngano ing ana? 'Di ba? So to address the labor shortage or sabay need i-address low birth rates ninyo, you need another race to fill that gap? Or dili? O sa man jud? Maglibog man gud ko. Naglibog raman ko, mag-explain lang mog tarong. 'Di ba? Kung gusto ninyo, gustohon. Dili mo mangaway og mga migrants. Kay luoy ba ng imagine isa ka katawo Pilipino nga niadto sa let's say Australia or Japan, Japan na lang. Let's say niadto kag Japan nakipagsapalaran ka kay gusto nimo dako og sweldo, gusto nimo maka-provide ka sa imong pamilya kay breadwinner ka. So niadto kag Japan, nya pag-abot didto, gidawat ka sa trabaho pero pag-abot didto kay dili ka welcome. Ginapa-feel sa imo sa mga locals didto nga kanang sa mga kanang second rate human being ra ka beneath us. Ana ba nga kuan sentiment? Lain pod. Ko. Need man ka ninyo siya. Mo na nag-hire mo og people outside your race. Mo na nag-hiring mo sa Philippines. Kay need kaayo ninyong tao pero pag abot didto ginapa-feel ninyo dili welcome. Ha? Dili ka dapat maglibog ana kay ani ni siya. There's one group of people that are thinking kailangan nato og migrants. Let us welcome migrants. But then there's another group of people that do not want migrants. Mao to sila ang nagapangaway sa mga migrants. Ang katong mga Pwede. tao na nanginahanglan og migrants, wala na nila ginaaway. Mo gani. Pero ang akong pangutanan nganong mangaway gyud mo? Kasi Mga boomers na dili kring naay ko'y friend na sa Japan. Gi-share niya nga kaedad ra sila ana. Di ba? Oo, mga kaedad ra, mga millennial ra pod or Gen Z or what. Dili gyud sila ganahan labi na daw pag ay kuan ni ha, you can't dismiss this. You can't hoy kamo mga naminaw, you can't dismiss this. This is a personal experience of my friend. Okay? Dili do kayo sila welcoming gyud ang mga Hapon. Mo ba? O, dili do ka sila welcoming sa mga migrants. In fact, I would say boundary racist gid sila. Oo. Actually, murag, the most non-racist person that I know are Filipinos, Jude. In general lang ni siya. In general. Filipinos are racist as hell. Filipinos are racist towards kapwa Filipinos, actually. Pero towards foreigners, they are very welcoming. If you can observe that, mas smiling, mas accommodate jud, hospitality, ano jud. Pero pag ang let's say Tagalog, yan kakita kag Bisaya o wala na. The racist behavior turns on. 'Di ba? Pag kutahay Cebu versus Davao trash talkan, mas how daw ang taga Cebu, mas kuan kay sila, mas hawod, mas kuan na topic na to na ang Cebu nga kuan. I don't remember Comparison. no more. Dagan kay tag episode no 147 na gud ni guys. 'Di ba? Suportahay pod mi.
Paminaw pod mo sa amo. Asa na ta? Apocalypse scenario. Civilization collapse. A credible expert explainer warns that without young people doing essential work, systems like food production, healthcare, power, water infrastructure could fail, leading to civilizational collapse within decades. Gani no ka wala na gani manarbaho na mga batanon, manigulang na ang mga tao kay wala na ay mga anak. Oo, wala na yung mga anak. And eventually, the last thing that happens is human extinction. So, if births truly remain at zero, humans likely vanish within 100 years. And some demographic modeling work explores extinction timelines under extreme assumptions. I didn't understand that last sentence. Basta kay, pag wala na yung mga anak, ma-extinct yun ang humans. Oo. Eventually, kitang mga buhi pa, mamatay man yun ta. Di man ta pwede dili mamatay. That's a given. I've seen a video before na there's a woman in the records right now. I don't know if it's Guinness World Records or basta na siya sa in the world records. 120 plus naman yata. 126, 128, somewhere in that number, around that number. Buhi pa siya, Kring. And she was 120 na asked- siya. Wala ko, dili ko sure sa edad. Kay nakalimot na ko. Basta nakakita ko video nga ing ana nga 120 plus na siya. She was asked what's her routine. Ana siya, she eats, I don't know how I live this long, pero basta ang iya lang daw nabalaan sa iyang daily life, every after kaon, nagakaon jud daw siya yogurt. Mao ba? So dito ni mo nakuha ang imong yogurt routine. Yes, dito na ko nakuha. Not because nagatuo siya nga makaprolong life ang yogurt or para ma-healthy ka ana, wala siya nagkaon og yogurt tungod ana. Nikaon lang gid daw siya yogurt kay favorite lang gid daw na niya. Favorite lang gid daw na niya. So mo nang ginakaon niya, but siguro wala daw siya ga-exercise. Na-share po na niya, wala daw siya ga-exercise. Normal lang gid daw siya, pero nagkakaon gid daw siya yogurt every after meal. So 3 times a day. Niya gi-interview ang nag-interview ato ang doktor nga murag ang nag-interview sa iya. Then katong doktor gi-interview pod. Katong nga doktor gi-interview pod na kung nagakaon na ba daw siya yogurt. Siya tungod do ato nagakaon na po daw siya yogurt. Ato. Okay. Oo. So mo to karon I don't know what will happen pero nagakaon pod mig yogurt diri sa balay. That's what Pag Big mugawas na- Yogurt wants you to do. Base no corporations. That was probably an advertisement by Big Yogurt. Everything is a speculation. Everything is a conspiracy. But anyway, muna ni karon amo ang sitwasyon sa balay. Every time mag-grocery may makatawa ko kay mura may reseller og yogurt. Kay among cart dagan yung yogurt. Dagan kay yogurt murag na makyaw og yogurt. Makatawa ko pero nga kabalo ka I could see an improvement in my body. Wala ko na mayat or anything pero nakasilak namang ko mga kagid-kagid, mga unsa taw ani allergies sa tiil. I wasn't expecting you to say kagid-kagid. I was expecting you to say mga ginabati. Kagid-kagid. Nakoy allergy sa tiil. Nawala na baya siya halos. Oo. Pero wala man ko nag-advocate ana. Kamo good, ayaw mo pag yogurt na sa inyo ha. Pero nagsundog lang ko. There's nothing walay mawala sa mua. Kwarta ang mawala sa mua, which is mabalik ra ang kwarta. Pero mo lang na nag-share lang ko nga nagkakaon na may yogurt tungod ato. In fact, let me just say nga wala namin naga-vitamins kay financially dili mi ka-afford if magpalit pa tag vitamins with yogurt or kay madouble na nagapalit mig vitamins every month, di ba? Tapos magpalit po mig yogurt, double na ang gasto. So anak ko, i-try lang daw na to nga dili mag-vitamins, yogurt lang sa ta. Kay total, experimentation, may I help you? Ana, good? Ganun. So, it's been months na since, kano sa mi nag-start yogurt? November.
Sige may yogurt. Mao lang to, ako ingnon sa inyo ha. Wala mi kabalong sa may tabo sa mo pero basta sige lang may yogurt. Mo lang na akong ginaingon. Mo lang na akong maingon. Wala mi kabalo sa may Basta tabo. ang ginaingon ni Darling is na sure na kita na improvement sa iyahang mga ginabati. Kagid. Kani jud ang pinaka napansin ako. Mo jud ni ang pinaka the best outcome na ako nakita. Kay wala na ko naga-deodorant. Amazing. Oo, wala ko'y baho. Like wala ko'y smell. I love that for you. Mo na ko mapansin jud. Ang tingala ko no? Wow. Pero dili ko baho kaayo sa una buang man di. Di kailangan ako mag-deodorant para wala ko'y baho sa una ba. Pero karon wala na ko naga-deodorant, wala lang. Wala jud ko'y ginagamit. Wala jud. Maski mulakaw kana di ba mawing kag exception kung mulakaw no, wala jud gihapon. Like wala. So mo lang na akong napansin pod, pero dili ko doctor. I'm not saying those are facts. Wala ko'y gina-claim na ing ana. Pero nag-ingon lang ko, nanundog lang ko sa katong record holder. Oldest woman ba to? Mura kag kanang advertise good sa radyo good. Sukad pag inom na ko. Ay, kabalo ba ka, Sukad Kring? pag inom na ko o kini nga tambala. Wala na gid ko. Uy, pero in fairness, wala ko'y gina-advocate sa inyo na brand. Just buy any yogurt you want. Because I buy any yogurt available. There's no brand at all. Pero tanawa, huy, karon nako itudlo sa inyo ha, buang man din ni. Kay not all yogurts in the supermarket are actually yogurts. May gani nagabasa kog label. Nako ipagka-OC nga ing ana ba? Ay dili ko OC, dili man siya OC, pero nakoy habit naman mangbasa og labels. Kana ding so to Pascual yogurt style drink. Pag nagani yogurt dash style, dili na siya yogurt. Kay gibasa na ko ang ingredients, wala joy ka ng kasagaran. Pag tinuod na nga yogurt, it will say Streptococcus lactobacillus na yung ana sa ingredients. Pero kato wala. Amazing lagi na. Oo, yogurt style, ito lang kanang nasa cup, yogurt style cream or something. Pudding or ana, whatever. Basta na ay style na word or pero para sure, basahon na lang niyo yung label. Pag walay lactobacillus or streptococcus, basta katong mga scientific name sa mga bacteria. Pag walay ing ana, ibig sabihin dili siya yogurt. Yogurt style lang siya, murag buang. Lain na ana, who wants to consume yogurt style food without the benefits of actual yogurt? Gani. Motong ibasa na ko ang Dutch Mill sa mga bata ba? Dutch Mill. May gani kay na siya something lacto. Kana mga scientific name. Na siya ing ana. Good. Oo, naay ing ana ang Dutch Mill. Okay. O katong basa mo na to. Ay, dire na ta kutob, guys. Hello, good morning, Nimudra Angela. Hi, Darling and Crank. I've been following you for a while on Spotify and I love listening to your podcast. I am learning Bisaya through Dilitni Advice because we're moving to Davao in July. For now, hello from Albay Province, Bicol region. Hello. Wow, Angela. moving to Davao. Wow, that's a big decision. Yes, you're uprooting your life from Albay province and coming to Davao. We are welcoming you with big open arms. Di na ko na ma-imagine kung mag-uproot ko from Davao to kay pangarap na ko kay among plano ipa-PMA na mo isa sa anak. So magpuyo mig Baguio to accompany him. We can visit him weekly. I can't imagine doing that now nga gagmay pa akong anak pero siguro later on. Pero kung mag-uproot ko karon medyo lisod kay malayo ko sa inyo sa akong sister, my brother, my mom. Di ba dagan kay maapektuhan na mga tao kay wala na ko.
Maapektuhan ko. Ay, maapektuhan jud ko. Woo! Mapektuhan, feeling na kung mapektuhan ang mga party nila. Mm-mm. Makatawa ko sa inyo, dili ba mo magsudog kaon kung dili pa ko moabot. Gani no, Makatawa gutom na, ko. gutom na ra ba kaayo? Tawagan si ate, asa naman to siya? Gani, murag ba ko magkaon na day mo? Nganong man hulaton ko ninyo? Mm-mm. Di ba niya, dili pa jud ako ang birthday or what? Dili ako ang celebration. Ako gihula, ha? Grabe, mapungkol sila. Oh, that's what Pero happened. mo lang to, Angela, congratulations. Yes, Good luck. congratulations. I hope positive in general imong experience. I hope ay naman yung negative. You will never know. Kay maski asa mo abot naman yung mga negative tao, toxic tao, dili na mawala masking sa Davao. Ayog tuo na puro positive diri sa Davao. Ayog tuo na walay baha sa Davao. Ayog tuo na walay mga dautan kriminal sa Davao. Naa na siya tanan. Just to set your expectation. Pero in general, we love our city. Yes, I don't want to leave Davao City. I don't Makaingon kang wanna leave. makaingon ka no katong nangadto mi og kanang Cebu ba? Hello. Hello. Kalain ni mo, nabita mo Cebu listeners. Di kada ilang. Nangadto mi og Cebu ba? Unya. Ay. Madunggan pa ko nimo. It says my microphone is unmuted. Sige lang, go. Sige. Katong nangadto mi og Cebu ba kay kanang hala bibuha diri, hala daghan unsay naa diri. Pero walay naa didto. Daghan lang gyud og tao sa Cebu. Anak ko, hala bibuha diri uy kanang nya kanang diri ta mamuyo. Ay dili ko, I don't wanna leave Davao City. Bisan pag boring sa Davao City, I don't wanna leave it. Mao lang to. I always say if people ask me unsa day what is it like to live in Davao, because sometimes people ask, because I have a game where I play with Filipinos as well na dili taga Davao. Sometimes they would ask what it's like to live here, and I would say na dili siya pwede pang tao nga mahilig sa parties. Dili siguro siya pang extrovert. Oh, dili siya pang family jud siya. Family city siya, like pampamilya. Like kuan siya, dili siya pang bachelors or bachelorettes. Unless if you know where to find them, which is possible jud. But dili pamilya siya nga city. Ana na lang ko masulti sa imo ha. Isa akong gisuryahan, wa ta kabalo. Si Angela. Angela, I hope you will enjoy Davao City as much as we're diri naman guta born and raised. Of course, we enjoy Davao City. Nya mong rato. Okay, so diri na ta kutob. Go next. Where was we? Diri na ka sa shoutout, donors. Thank you kaayo sa ato ang mga donors and listeners. We love you all. Thank you for continuing to support Dili Ni Advice. Continue to support us, please. We love you. Please. And let us feel your support. Give us some donations or buy some of our merch. Go to diliniadvice.com. Yes, it's a working website. We bought a domain. diliniadvice.com. If you go there, you can access our store, you can buy our merch, or you can give a donation through GCash or coffee.com. Just scan the QR codes. Those are legitimate QR codes. Yes. For donation. Yes. Thank you so much. Please follow us on Spotify, subscribe on YouTube, and share this episode. Thank you so much. Thank you guys so much. This is a very long episode. I hope you enjoy it. We have a lot of listeners asking for longer episodes, so this is it. Bye. Thank you.